Shalom, salam sehat kita. Terpuji Tuhan ta manginang. Pak tabuk kabe mabuk kedeta. Sen nomor 705. Yesus tak bodoi bekeron dar somon edena umuri di portivio holong torohaku di Tuhan Yesus. Yesus Tuhanku, patar holong rohanai tuau nahi noko na pola durus mudar nai di dolo Golgata. Holong torohaku di Tuhan Yesus, holong rohaku di Yesus Tuhanku. Sakap ni dewatatai binar baga-baga nasikop di Yesus Kristus anak ni dewata. Holong torohaku di Yesus, holong rohaku di Yesus Tuhanku. Holong rohaku di Tuhan Yesus, holong rohaku di Yesus Tuhanku. Mau lihat tema dihita, kurang lebih akan menginang, mau dimaklumi.